Čačku. Danas sam domaćin nama čovjek da on se postavi na partner. Potvora. Čujem. Kako je rekao organizator ovog druženja je Srpski jelet, koji će se predstaviti sa pesmama. U današnjem programu učestvuju pevači sa estrade, prvo na predstavi orkestar gospodin Radojko Stojković. On će se predstaviti kasnije svojim pesmama za koje on napisao tešku melodiju, naravno i kompetencija njegova. Zatvoranje Milija Popinjana, Milija Milić i kolega Bačićka. Ja sam zaslužili ovaj aplauz. Hvala lepo. Na početku će vam se gospođa Mladina Vajković predstaviti da vas pozdravlji i pozivam gospodina Dominovića ako je čuo da vam treba možda neka verzija ovoga pozdravnika. Dragi naši Čačani, hvala vam puno što ste ovom broju došli. Nadamo se da ćemo grad Čačak uvijek svake možda sedmice sa neki drugi grupa i drugi pevači veseljavati. Ovo smo dobili jedno naređenje od opštine, od Doma kulture da treba da izvedemo jedan program kulturno leto. Mnogi koji ne mogu doći, mogu da se nalaze na trgu, evo mi ćemo večeras malo da vas zabavimo. Možda nam dovoljno samo vaš aplauz, ništa više. Nemojte žuriti, ima dosta posluženja za sve vas koji ste tu. Mi smo to radili, žene srpske djevojke koji rade zlatne ruke za nas, vi koji ste večeras za dvojni vreme došli da budete tu, mi smo tu došli. Hvala vam puno, probajte biti let, a vi ćete probajte šta vas sviđa. Evo sada pozivamo, moramo načelnika Čačanskog Mariškog okruga koji će vas pozdraviti sa njevetim rečima i svedočiti. Rećem, hvala Marina. Dragi sugrađani, poštovani prijatelji, draga djeco, u okviru svečanosti, odnosno kulturnog leta grada Čačka i ove godine kulturno-umetničko društvo Srpski jelet je organizovalo druženje sa nama Čačanima, odnosno s ovim sugrađanima ovdje na gradskom trgu. Oni koji toliko brinu o čuvanju naših izvornih pesama, koje su pjevale naše bake i djece, potrudili su se ovoga puta i da uz pesmu koju će oni nama večeras ovdje predstaviti, vas posluže sa svojim tradicionalnom kuhinjom, koja nam daleko poznata i oprobana širom Srbije, a to uspešno i veoma dobro stave i snimaju ova grupa na čelu sa Vladinom Gojković. Pričajući se njom, ona je da večerašnji koncert namenila našim najmlađima, odnosno najmlađim sugrađanima, koji pored roditeljske ljubavi, pažnje, brige i svega što dobijaju na svojim porodicama, ovoga puta, odnosno ove večeri, dobijaju nešto i od ovoga grada. Dobijaju ovih ljudi koji su kojima jako stavljaju do ove populacije i koji svojim srcem, dušom i telom hoće da pokažu da je ova populacija i ovom gradu nešto što je najpreče svima nama. Ja još jednom pozivam i večerašnje organizatore ove pjesme i vas ovdje koji ste se okupili na gradskom trgu i želim vam da uz uvodnu pjesmu koje će vam pjevati ovo kulturno-umjetničko društvo poslužite i sa onim što su oni vama večeras ovdje pripremili. Hvala vam. Sad govorimo moj gosta koji je večeras došao iz našeg kulturno-umjetničkog društva da popravi novu majicu. Možda će se sjetiti kada ovako odlučuje da piše srcem za grad Čačak. Svi mi da damo samo jedan deo ljubavi gradu Čačku, imate nam biti lepši. Hvala vam.
Poštovani sugrađani, što je ovaj naš možda stavljanje djeci sa potrebnim potrebama na jednu domovnicu. Posle moje najave uzmite svi telefone i SOS u Zelenoj listi. Humanitarna akcija Gospeko Jovanović, Ana diplomirani pravnik i Višnja student germanistike. I posle desetog izgubio vid, a tada postoji mogućnost da se operacijom u Londonu reši njihov problem. Molim se gradi da se uključe da bi ono razgledilo sve normalno život. Operacija je skupa, pa vas molim da pomoći. Vašim velikim srcem zanimlje i mislim da je općine. Dovoljno je samo vaše poruke sa vašeg telefona da ide na 2832. 2832. Hvala vam.
Hvala.